Il-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista fis-Siġġiewi Alessia Bsajla Żammit, Julian Borg u Francine Farrugia bagħtu mozzjoni lil kunsill lokali sabiex tiġi pubblikata skeda ħalli residenti Siġġiwin jiltaqgħu mal-kunsilliera lokali tagħhom. Ftit tal-ġimgħat ilu s-Sindku Laburista Dominic Grech ippubblika skeda fuq Facebook li kienet tinkludi l-Kunsilliera tal-Partit Laburista biss u għamel dan il-pass partiġjan fejn uża riżorsi tal-Kunsill Lokali għas-servizz tal-Kunsilliera Laburisti biss ftit jiem mill-ħatra tiegħu bħala Sindku. Il-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista kienu stqarrew li saru jafu li tfasslet skeda sabiex il-Kunsilliera Laburisti jiltaqgħu ma' residenti fil-binja tal-Kunsill Lokali u blużu ta' riżorsi tal-Kunsill minn fuq is-social media. Dan wara li s-Sindku Laburista Dominic Grech ippubblika din l-iskeda li ħalli tal-kollox barra lill-Kunsilliera Nazzjonalisti. Fl-aħħar seduta tal-Kunsill, il-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista talbu lis-Sindku Laburista jirranġa din l-iskeda u jippubblika waħda li tkun tinkludi lill-Kunsilliera kollha. Huma sansitra bagħtu wkoll il-ġranet u ħinijiet meta huma disponibbli jiltaqgħu mar-residenti, iżda s-Sindku baqa' ma ppubblikax din l-iskeda bil-Kunsilliera kollha. Kien għalhekk li issa il-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista Alessia Bsajla Żammit, Julian Borg u Francine Farrugia bagħtu mozzjoni sabiex tiġi pubblikata skeda bil-Kunsilliera kollha ħalli tiġi diskussa fis-seduta li jmiss tal-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi. F'kumment ma' dan l-istazzjon il-Minority Leader fil-Kunsill Lokali Alessia Bsajla Żammit qalet li l-aġir tas-Sindku Laburista tas-Siġġiewi huwa wieħed li jservi l-interessi partiġjani u juri biċ-ċar kif il-Partit Laburista taħaq bin-nies. Hija qalet li dan l-aġir juri kif il-Partit Laburista rid it-tmexxija tal-Kunsill tas-Siġġiewi mhux għax għandu għall-qalbu l-lokalità, imma biex jagħmel mill-Kunsill Lokali ballun politiku biex iservi lilu nnifsu. Alessia Bsajla Żammit qalet li tistenna li l-Kunsillieri Laburisti ma jivvutawx biex iħallu barra lil kunsillieri tal-Partit Nazzjonalista mill-iskeda tal-laqgħat ma' residenti u li tiġi pubblikata skeda bil-kunsilliera kollha minnu fih.